Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Mu murenge wa Winkingi hagaragaye umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko nyiri uno murambo cyangwa uyu murambo batawuzi cyangwa uyu mugabo wapfuye uri mu kigero cy'imyaka 30 batamuzi, ariko umuturage umwe yavuze yuko amuzi aturuka mu karere ka Huye ahazwi nka Matyazo, mu karere ka Bugesera ahazwi nka Gako. Polisi y'u Rwanda yamaje gufata abagabo batatu bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana uri mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko, dore ko bamusambanyije ari batatu. Uyu mwana bimugiraho ingaruka kugeza izi saha uyu mwana ari mu bitaro. Aba bagabo batawe muri yombi na polisi y'u Rwanda bakurikiranye icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, dore yuko umwe yashatse kurwanya inzego zishinzwe umutekano bahita bamwambika amapingu, barangije baranamuhana bikomeye cyane. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumba abagabo 15 ubwo bacukuraga amabuye bitemewe n'amategeko bagwiriwe n'ikirombe, babiri bahasiga ubuzima, abandi 13 bahita baburirwa irengero. Ni mu gihe abaturage bavuze ko iki kirombe cyahagaritswe bitewe n'uko kitari cyujuje ibisabwa, ariko bano bagabo bitwikira igicuku bakajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, dore ko abaturage bavuga yuko bambara amatara ku mutwe barangiza bakishora mu kino kirombe bakajya gucukura amabuye y'agaciro. Ariko ngo nyirabayazana ni Jean Dodier uturuka mu mujyi wa Kigali ubazanira amafaranga kugira ngo bacukure amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage bavuga yuko iyo yabahaye amafaranga banywa bakanasinda bagateza umutekano muke, mu gihe abaturage basabye inzego za polisi ko uyu mugabo Jean Dodier yafatwa agatabwa muri yombi bitewe yuko ashobora bano kujya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Mu murenge wa Winkingi hagaragaye umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko nyiri uno murambo cyangwa uyu murambo batawuzi cyangwa uyu mugabo wapfuye uri mu kigero cy'imyaka 30 batamuzi, ariko umuturage umwe yavuze yuko amuzi aturuka mu karere ka Huye ahazwi nka Matyazo, akaba yari yaraje gushakira ubuzima hano mu murenge wa Winkingi mu karere ka Nyamagabe, aho abaturage bavuga yuko abamwishe kugeza izi saha bataramenyekana, ariko polisi y'u Rwanda ifatanyije na RIB yatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abakoze bino, ariko batangaje ko batatu barangije gutabwa muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo kuba bishe umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange habereye amahano akomeye cyane. Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko yafashwe ku ngufu n'abagabo batatu, dore yuko ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi aba bagabo bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, dore yuko umwe yashatse kurwanya inzego zishinzwe umutekano bahita bamwambika amapingu, dore yuko batari bambaye amapingu byatumye bahita babambika amapingu, ndetse ubwo ngubwo icyaha kiba cyabahamye utangiye kurwanya inzego zishinzwe umutekano uba uri kwikeka. Barangije gutabwa muri yombi. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko uzakora icyaha gisa nacyo, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abakoze ibyaha nk'ibi ngibi ndetse rinakumire ibyaha bitaraba. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko aba bagabo mu masaha ya saa 2 za nimugoroba bari hano mu isantere hano Mayange barimo banywa byeri, gusa ntago bari babazi mwa kano gace, ahubwo batunguwe no kumva yuko bafashe umwana uri mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko. Abaturage basabiye bano bagabo igihano cya burundu bitewe n'ibyaha bakoze. Mu
mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abagabo 15 bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko baguriwe n'ikirombe, babiri basiga ubuzima abandi bavamo baracika. Kugeza izi saha baburiwe irengero. Ni ukuvuga ngo ubundi abagabo bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, dore ko abaturage bavuze ko iki kirombe cyahagaritswe ku mugaragaro ubwo kitari cyujuje ibisabwa. Barangije bano bagabo bakajya bitwikira ijoro bakajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, birangira kino kirombe kibagwiriye, bamwe bahita bahaburira ubuzima abandi baracika, baburiwe irengero. Ni mu gihe polisi yatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane neza icyishe bano bantu babiri, ndetse abantu bitwikira amajoro bakajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko nabo bafatwe bahanwe n'ubugenzacyaha RIB. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko nyirabayazana ni umukire ukomoka i Kigali ujya uza kubagurira amabuye y'agaciro ndetse akabasigira na vase kugira ngo bacukure amabuye y'agaciro, ndetse abaturage bavuga yuko niyo babahaye amafaranga bateza umutekano muke hano mu gaturage kabo cyangwa hano mu giturage cyabo, aho basaba inzego z'umutekano ko zakaza umutekano mwa kino kirombe. Twagerageje kubabaza nimba nta nzego zindi zihari z'ibanze cyangwa nta rondo ry'umwuga riba hano. Bavuga yuko irondo ry'umwuga rikorana na bano bacukuzi b'amabuye y'agaciro kubera ko amafaranga bayagabana, ahubwo abaturage bavuga yuko bano banyerondo baba barinze bano bacukura amabuye y'agaciro kugira ngo bajye kurinda ingo z'abaturage bataza kwibwa. Bavuga yuko muri ino minsi bari gushaka amafaranga y'iminsi mikuru, ariko ibi ngibi biratuma abantu benshi bishyira mu byago, bamwe baze kuhaburira ubuzima.